tie ne nkomo yi e wo London na mishra no club members na Facebook for Fatima Enna na na my Kobi Akuokon Nicholas Asante Lebene God love Edu Dankwa Nessa kama yedamo asepa the saint agosu abakwajo bodyguard chairman ye chiao Bapa Christy Kendeidi PSA Kendedi so aba Nyamishra mo papa pasemutai your Hindi sons and daughters Nyamishra mo ade fa moye maame Nyamishra mo papa erade shra mo Vivian Nantechi enso was should be September 2 to the Waba Ghana Tima Bay Obeba Lion Rock respect brethren and also ewo hobby kwadwa sempa furniture works enso ewo ho na bafo wua enso ejina mu papa offset state edamase maami araba France edamase mo frefre mu nuanom se mo maami aba na mo mra mebo ichidom erade enshram asari bedi akon Godfred edase Audu Hadia Ernestina ba edamase papa yanko case number 1 Mrs. Letitia echa ayinu wote ofra wate atomu Esuofia wanu na complainant respondent ana waba na kwantom kro solu abije waba na kwantom kro eno waba na kosem osena MC Nikum your husband is partially and partially insane na chese Nikum sabie song aseni tiribom gakra wate atom na yebeda agono so yehu ba bi efira ya bai what do you call if you have until it mama anyina na usa acho menyine kakra ba misa eyo na akonya sole e pacho me ko beto osu tabiri beto pacho debi yewo Bible Quran be focus ya snap anybody happy there pacho Bible how people ya man so why e pacho bodi eyeme bodi e cha me kra me Bible igita me Bible sa sama me beken nukre trodo mi nitro onyame boa me oda ba pade ani asi me pacho me ne me kunu atena almost 3 years yo akora 2 years yetina ya no nsem bebre me ntumi nka no afidikesi ha de obeka o eno nam de be judgment no na de ewuja agu mu no me meda no me hu asem no maka yetina ya no emu ntokwa ne brode no show gibi enyam nyina o papa meni so abusuafo beka enko kanti me dem ma me no kra no de awe no de na on shedam prince papa bi asa ba me menya kofa abade obeje atum preko na emasa ne na kofa awa abane de ogitum preko na ma ne ye me ho ade oya me ho ade no nyampa bro nya na 2 years me kunu ni mi ndi nkomo bi asa bia adwuma me ye bia ska wo sei ana bibi to me krampo na e bia emwa bi be free baby aba no ye de adwuma electrician nti ntokwa ne mu wana mi ka se ne sante de mintimi ntana ne nchen bi no ko han dan okoko be ma me ene me ba 2 years no mi kuna amba wa metena dan ne mu se bia me betena dan no na me na ma han dan na ma no oba 430 ahomache oba opunu ma ombeda hompo oba opunu ma bia ne basika no de ba ode beto bia bi wa na me wani mu ho pla ode beto akra ne nchen a na wapie na okọ na me pa cho ye wo ho ade me pa cha no ye me ho ade asole ni fie nyina ai ti oba eba na sana menti ase na me ye adwuma nso a me so ade pama me ho ma me mfa nya adwuma me bia me koye obi adwuma nso a obeke ka won sem bebre na ode a kire nipa no na nipa no ka se wo ko obi ma na ni nje se obebe adwuma mu na me kwa me ni nje ada okun sabia so ose minim on me hu bi sa adade me koye adwuma patase nipa no efa me se ni nua bibia bi okra mpo me kase me niska o ma me bi ofre nipa na ka chense me sori a me twempena nti se nipa na ma me nje adwuma na obekume ekun no so ho ena ma me ne ka nti ma me ne ka no me ma me na ka nse me nya adwuma no me ana me je adwuma no na wo ye work campaign na me nene no aduane no ton chesade pam no de wajai so mpe be ma me na
baby if you so yetem wale military mileage dia makoko bi na de na ya muhu amom ye mo ho ade no enwomu no a wuku he ewura mame da bana to pemu oshi esa azere he ewa me Vanessa aiwa What can you call? ma oya no esa mo de atopane de ade adese anu bewu a ni animu ma pa na che ma bet na ase onabusuafo aka bia e maka ena metu kokoko ben no nti Saturday na by na 3 weeks mi wo fia na dwo be 10 ena ofrem say one boys bi pia abontene ne kasa ni ye mo so ga chen papa mo so de defunu na wo hu no obi ode defunu so see electrician ejuma mba nti se wa ko suafu de one se Dani renters na nkrofo no sorry a odi wo machi no moko ejuma ti me am say me da on kan bi san chana papa say o so de defunu nti ese defunu na okunu wo de da ti be 3 weeks ni no ofre me anadwo no se me ne boys ne de mattress ko ma obi wo baabi na boys na ko ma me nsa no edro me na me se de edro me de asase me ngeka ma me kra me yemo nhihye me na edro de obi ye de ko ma won nsa edro na uto no usa no obi akoma won nsa do nti me de me ye no se bla stone na no de so frefre me ti anadwo no na me ne me ba no ye ba ma wanom nsa edro wo mu no wo frɛ wa anadwo ni nyina no kukua wotamo ba ne koi e bai tu kwa no de eti ya na titi roma afọ akokodurufo be ma tia ma no wo frɛ kukua wa fa ba ekọ na wo ba ne ho we me koduru ye asaman na wo he na esofia asaman me wo kokoben na ba asaman ho wo ba e de ni si dem ho me ba e no wada ho wada mpa no so sei na wo sei ewo bofo be fa nako hwe Kama. Mommy ntu hwa mmewu na msa unwi na nipa wote wa na wodi nkomo den se wu besni nkodwa nti me ya na me frɛ boy no ne ko ye me kwa ma adwem se na danfo a ya woni ne di agro ba efie ho minim so ono nti akire no me bu fui pa na me didi boy na atem kra na me twa me fo tam be frɛ no se nyo ono na me jai phone no to na boy ne frɛ boy na boy ne se onkodware no mfenso horo nanim odi so ne horo na lagate nti ne ho na ni so ne bete no enti oye na me so na me ni mi nyina akwa adwae ho o dware no by force nchi na atwa me imagine dware baby o dware na me se dabi na owo bofo be fa na ko o dware awo na wo shave wo yi ne be ma no so iba cho dabi na fu atua me boa obi akodi de fu aye wo ya wo de se wo nyine na mato mu yi ne hwase na abo nkyere wa me boa ma me ania Order. Litrishia o kanu kole wati ejuwa da be kwa hime wati yes senti urosisi na wie wo ye adwuma o baby ewurum 98 bed number 74 no ama cross kesi ase nku salvage ya obeji emma ojari no befi edi fonso oh eni me ya burusu ado My lady, me pacho info me ka me papa kwa ba wuda me ka jero so I want to so the adoma be rutua so e o so eso my lady was olayala but according to what they got yes and the brother my lady ye go it is a wood woman of war ba so nti ye ko e no e be fie no ene anadwo no me manda ono so ana Sunday na eye ne sen ko hu tebea no o kasa oda wano anya no owo bofo be fama ko owo bofo be fama no so owo bofo ni gina he o gina ye gate na no ye dan ni gate na no nti me baketo ane kula o ma na nya wi to awi ensan awi we mu bi ne dia ma no so se bi de fam de o se sen na ama samu denwa onuma na esuru tuwa begu so kwase sadie no Ghana FDA for Ghana de ade bi ekoso aho ni aye din enema ekoso sadie no se nipa no kasa elitri amanti me mene na yemi onu de ya na me baketo no so san onyane no wada no onyane no wada owo bofo be fa na ko na onyane no nti yenyina ya nda Sunday no
ti me dem ni say yele ansa na beti na ni so ti Monday na sa ko si Tuesday ko Wednesday na ano ye den ukwada dem wa na afa na de ebu anso wo gina ne nchen wo sa na de efie ro amene ni mienu nyina e kwa America se ya wo efie o ade echi Wednesday se da be na m ko me friend abusiafo no bo na mane se asem se me ni maami ankasa wo wo ne de me ni mu no maami nua ne begina mu fo aware no so no na bibia me bo na mane me ka kire na maami ne se ade na mi sugu ne so na mi sugu ne so onde onya me de ena mi twa so nti me ye na eda ne se me frɛ me maami mabo mama ne maami de odi ho akire ntwi sikens bia no afrɛ me bisa me de ekoso man dadam ho na we pro ti dana tena ni so be week o se na ye fie ro amosi me nkoda ne nchen be da ho no koda ne nchen afa ntoma de emia memene wadi che okola na mi dwane pia bontene na o so mi mu twema se wo fam ni boys no mo ye mantamo ne bi nai na mo fa nse kan ne nuoma e de be gu ne so de che me fe ma me ne bona mane a the same thing sami sugu ne so na was bi sugu ne so on de wonya me den na fo in friend bi ana ni nua boy ne si eduabo no so ni nua pɛn no so si eduabo omukro mu ofo ne si eduabo nti omu kwada ne adofo gigi ska 16 million mana kwadi boy ne ho a eduabo odi ye wa kwada ne won skanso a on fa wan si di kura amla me se bia Jennifer Tabian ma me blani no bi ono na adwene nye no so de ono na adwene nye no be do anya sika de ama obi aka boy na no boy ni ma me uni ma wasem minim ne da so ye tum so ye kokko ni ebe ho ade no na be ho ade ma o ka kire ma me nua ne se o megina mu for aware no no mom die ontimi mekuma ase kama na wo free me free kufo krom ho da aba ena branch lagati onu su free onu su free bo ase ho na o de me ko na wo be ye ho ade no o ka kire o se ne ma me se wo ma ena wo issue bi for ena ni nyina mo pene ye mo eduabo bi piepie mu ntino ma me ne be kuma se ache ne bla pan ne kura ware kura ma me nua ne beji wo mfie sei we were 28 ti die ne ko na ya na mo pre bebre sa wade a wo koma me kura nya interested wo sese media chire afa dia de brebe fo be so kwa na do amia waku wo obi akode dani fu a ono no akwa no ne famu de chechu a wusu eduada yi aboye mfita yo kasa nti me friend ma me no kasa no me ntimi friend be na ne bla ne so ogis ka no koye no enu ane na wotwe ono so bete me wo ne se ode mi kunu ko be mi kunu so wonko nti ze mi kunu anko de ya ofiri ye ho ne ko ne santase wona ma ye ntwefo mfle no fiti Monday ni sa ma twefo me friend no ho me score se politician ba wo ba na ye de aduku ya de na abepa no aduru ni kunu ya le na mbepa ho adu na ma abusiafo wa wo agura na obi wo mo akora na odebe boa me a na busafo no meboa na nyina ye nhwe no na no nto no na mentimi kwa ye adwuma fa he me baketo na yeso go I mean boy no mo on video mentimi video me phone picture mo me nhwe se de tebia na koye eti says wonie wa branch ya kama ese kwa de nanim dua se na asesa wa de wa se de asa ni na ontimi nda tenani na keka rerem se ya edra na dwa wonna onna arenti oso owo bafo gina ne so oya wo se obebo mpaye e bi anga na de na asem o mi tia so bi e bebo dama no wafa baabro no aya na edi ade a wo so obeka urade asem na na mo to baabro man no tinsi abonte second chance for bi abesi o ma sorry dan o bi ho na sama ho no odwane ko ho na ye di na chi akofa no abasa eti se no oya de a wo hu ana oya de na tene ne so a no obusa se e de na ko movie na mu twa no munya twa menim ne se ya say ene say e yate mu twa movie no mo ni o mo kodi de fo asasem ne ba e ba sa ma busa on bibi boy ne ba ho Tuesday ade ne si ye no ne Tuesday no ba he me kan wasansa no nkwa fi wono so nsi wo biem ayes papa na mo ne ye adwuma na bibi ani a na makọ ne ho ana okofu bi hu ana minim amen Bishop 75 last time addition market chi fa she asum so pe hwemasom awade
eniema panie abishop where you gold ne bo nso fofo and silver ka ho hwe me ka we de da wonsa ni nyina free abishop de da kom de da usi ko yem pimpana de ko to bitom kwa bi ho ebeboa de be ma fofo wo ye oba wo nya adwuma ko to ka ho 50,005 titis come 15 million benya nsomade bebre oh my goodness na waton friend 0598585219 grow fine no madru we oso be grow ne grow fine e ye gana koko ani e dia ye na dru we ba ye no ye bom pane ye twa wajani na to ya de wie na ho to do ka se o mo ja so ate kodum grow fine kan ko pe ni ta ba center for dia ba 0244 596532 Lawson Beverages Company Limited man kaso so o se aboa me china yakopon amemme gina ye bo se ye be me gina Dr. Lawson no mo na obetide Boris B ya winampa o se proudly fie akoko na wo winam makwa bia obenya bia de ne de emre eno de ko ho supermarket be bia anu so de ko obenya bi ka ho ne fa ko ye to party engagement na emwa na program na wo ye no ye mo wa ba so e 0544444453 BBC o se proudly akoko Kangen energetic drinking water eye comfortable anyasemo aduane nuro ai wom potassium no ni sisi ni pedua no tu ayamutim constipation ene obowo ensie bedi ukagina mu kagin akalandre ko wata no kope bi ni abusari na no tafuni road ka ho ni abusari no fie ho obushom nyina ka ho kope bi ni tu na obenya yare AY Ahmed Apple World abama yen ope Apple phones ka ho efi ni yekuta phone papa 6X copying 15 Pro Max a man member glass of money protector Samsung back glass Infinix batteries Tecno AirPod any charges and iPhone Samsung Infinix Tecno me see me ya me ko perform papa ye what techiman Kumasi station chi anatela lane no Jenny STC bus stop no de di animu hwe 0549020032 Dawood Dr. Clinic me panasem se ya dia won say Jimmy kwata ne korono ne adwaman diabetes pressure na papa we duru awoye wapon so no 360 no na fa ointment no ya wo ejeso krapa 0241244012 na emwa Tipa tomato mix. Eno ni ebedie yi. Tipa tomato mix. Ye bedi bronya. Ebwawo ema. Ko di aduane basa. Wine we still no ye kama. No artificial colors. Ye di aduane o. Ye di aduane ma ne ye papa. Steamy no pa tomato mix. Eni abusane ni. Na vitamin A, D, na ya de tofu ni padua ni. Hwehwe kira kwa wate. Omodian so hu bi oda so a wo to bi. 0203400400. Midimafo Herbal Hospital. Na do sabo won saso watch. Midimafo ani ama. Won de be dia ma obi o. Eye doctor so ti o twata ma to ya de so diabetes stroke prostate. Ene de keka hu ni nyina. Ya wo pokuya semanye enkran. Kumasi ebuya kwa agogo midimafo sefren 0244744282 Dr. People's Forum eno de ye kodi akire Honorable ne tie wo mu Lord Inusa Lansa o say Dr. Laji Mamudu Kwabena Jemai o nyansa container oni Dr. Mato Poku Prempany bai wo bebo eniema pa na adankwa kufu ado aye na ma watumi asigina ye wo abatuo mu Friday or 7th September jena say ye Friday Sompa edu ho aya hye we o sikasa ye no Express Group me ko abrochire Canada New Zealand Australia Germany me ko abrochire ba enne mabo me ko 0249000448 Gentleman Dental Clinic wonum bon o halitosis wosina yinka eye afam anasa ye scaling Judgment Dental Clinic obi ye maun no ma o total filling station na Hadasa Travel Services enu de aba ni America Lottery 2024-2025 be woni e nyina ma ukodu abosun ni wachi 0249714368 obapa mame liti ndi se che se be ma no owai asaman o fie e ba chan o timi nkɔ no aba ontimi nkɔ ba bia ba from se bia abonte na obechini wa asaman kro ni mu die
onko baby ya de ne ba di say 3 weeks ne Saturday anya say we de kan che ana mpani abusuafo nso aka wo ma no atum obi atwi ne ne ama te say no ka wo ba say e beboa wo me ba say nka abusuafo no be ya madom no ja bi je say wan ne ye frɛ no yo anya mi say champo de tonte ho bi a wo be wi ne nya no that's it so for my ana na wo kam o say enne no enipa entie ne Onyankopɔn eka nanka aware na ya ka kire no say the bed undefiled yengu empano hu efi nanso so ye mai womni wom mprafo ebeda ansana akoye wom hu ade eba ne sa na enima bi ekoso ne se enya ede flag no kire wom se twe ho no enam ase woni ntino otwe no hu a enye no afa aso asa ebini ababa yidie emfitiase no awade no anko yie awade ya maame si wo ma wonua ne nko gina mu wonua kokko gina mu so na wo yi wo amai na je se efie ho no asomdwe eni ho awade no enko yie enti nya na na oni na da no na se ko twe no anka won ware kura na so se ne o kan na no ana no ni abrantie no e behavior na wo putting up wo awade no mu kire se there was something wrong and in adwen ya wonkofo bi asabe ensanwo kwa ka wo ano a na wo maye se ne wo abodam no na sa na wo mutie etikwa na ekọ na so no we say ni de no wotimi hu se ensa na onom ye no so ma me se na o kan bibia ye wo munte no ma na adwere no afra na Danny president asama de me ametie obi anime asama Danny praise wa buakuro no enanchen na adwuma na ye no so enho te na nsebenya adwuma na ye okoe na akofa asem we se yaba eye abrantie no ni nature se na bosu no esitie no wonam no empe ensa na akofa we se ediaba na ne ya meye kakra ne se maami a obegire mu a woje aware akoda yi frɛ wa wo se wo ma sabio akoda no nyina busuani ne abrantie no Mr. Champo Pacho so boduam ne enko Hello. Hello, Enoch. And now the didn't decide Enoch. Hello. Mr. Champo Casa. Oh, entino. Abusuafo ni bi na ese pen na we na danfo no de. Abusuafo no na ese o mo bam no be fo o mo bai. Se duabo wo mu se duabo ni mo me de menyine se ye duabo bia. Yade pa na aka no. Sabio, so o ma fana anko hospital am yanko anko examine no. Ansa na de bibidro be ka no ne ade na yade no menyine se ebe kofom. Enu ntine abusuafo ne ye sene se akoda de wonya amane o awade na obae obetimi agyae anytime. Enu ntine o momode no o momna no ne nya adwen na omunko na ba bia ya solution no wo mu benya no wo mu enya na mo fa nko hye efunu wo se obi won ma okwakwode da funa na koma no entumi enti no ya na wo mu twetwa kakra eno na okokotwa ya akwakofa asemi aba eno nti ne me sene se abrante so na mo asama ya wo mu mpe baabi na wo mu enche no na wo mu fa no ensie na wo mu fa no nkoji na ye nhwem na ye hu se bibia no eda na kwa okay na ansa na ye de bibidro no aka no na ye nya se bibia akwa spiritual no eno ye mfansi me da se so man yo anti Paulina Bren my lady medasi mesre etiefo ne ahwefo wo a wo bra so se wo ware se ye nua ba ya semo ene o tie fidie so a wo kan fire futusem ema wo ho na fire de suade da bia meka mesese adwuma na wo sua bomodin se wo besua adwuma be pon wo ho abie wo shop se kwan bebe mu a ansana wo be ware a waware sa woni be ma ebetena se be ma so bebe fia be sere wawade a make sure se wo be hu na busua me maame ante Paulina nya botresi enya ge na se no wa ahoma no so hello ante Paulina to aso etira me guso na me kasa no
oba bia na abaye bia o pese o ware bia se be ma be so pa na so oba ye ho ade ya make sure say ne maame ene ne papa se ne maame ne papa kra ntia se enye dan a omunsi anamu wo ho because awade na wo kɔ no emu nsɛm eye bebree ete sa akwantu a wutuo na wo moa wo ho wuduru fifi baabi a wo ho be kyere wo ɛna sɛbe sɛ ye kɔ awade a ye kɔ awade ne ware be ma ne de na nso abusua ka ho because of a china sem bi ebesi a wunya wo bi nkɔbɔ na mane enti bɔ mmɔden sɛ wɔmfa bibi mfa nsie wo na mmom wo behu na busuafo nya sɛ wo fitin ya wɔsɛ me maame de wa firim ɛna mesi wa bi se wa de wo ho ba make sure sɛ huni sɛ wo ye busuani ebi ni ye nua ba yi a atuni sɛ wo ne ba mate hwɛ ba bi empempenso a beduro yi a wunya wo bi mpo na waka asɛm de ayɛ de akyerɛ no because yɛmfa nipa nkyɛ bibi sisesi ya abusuani bi bayi ni ti because on be dwene sɛ wo na be ma ne wote ɛna asɛm ba ya enka be ma ne ngum na enka be so asa ama ne no eti mesre sɛ wo sua adwuma yero ho na sua me nua ba yi ka asɛm bi sɛ o ka sɛ boy ni mie ne shop ma no boy na mie obi a wo se wo electrician na adwuma nkoyie obeda bie shop ama ho na ono na adwuma nkoyie wo so wo nya adwuma obeda na ono no wagya ono ne de abie shop eno na chi wo bro still na wote ho obi a wo ye adwuma so ama meje ya adwuma mete ho ame wale awade enso se bi mpredi asan enkoyie na oburu mi nti okọ ha dan foforo de maame na eno no na wade na eho kra na wade na guo because time ba ma ne ko ha dan a wono wode ma wo a wo be ba ahomache be ma ne basika no sabre na be ma no soso no wo wato ho mpan ono so wato ne ho mpan kwasa wade na ese nka bomu bi ani ho eti se bonsam bewura ma oba bewura ma be sai ne ma eti time a okọ ha dan ma baba awa yi a be ma no so te ne ho no eho na san ne ma ne start ye because according to the menu yi kan say we say electrician adwuma ne nkoyie enti wo kwade dafunu sabre bi mpo a na wone mienu na nankete a ebi akwade sa adwene ba ya kadi a wanti ase ama no enso so okọ ye no o se ko ba ye nyina asa atwa abesi oso sabe abaya wo 28 years sabe mpreduasa edam ho adwuma wo betimi aye wontimi nye wo bebre na so ya sra busua sabe wakọ oba no mba modehie no one obi na tie enye kura na ebi di akire kwaye ne ho ade enti sabe boni kwa ba madawro ma mombrara mu meso abaya yi mu na enema ntimi nya de onkan enti mesra busua no yenya no de ya na hello na ma yes ma hey ya mo patron te say ya me adumo mente ka mo ma so na wa ya frame wo hini ni me adwuma Sompa TV so ame okay me adwuma Sompa TV so ame ya frame wo hini ni o ya adwuma wo hin Sompa TV ane ya frame wo hini ni ya fra o hini ni ai ababa wa bi di na sema beda ya frame Leticia o se na sene onu kura bi wom Leticia wo so wale wo ba o usu na maame o se em se o usu be na kakra ni yade bi abananka opese abusua no moboa no na yekope na yale hwe bata se obomu a obi ema pacho wonim hu bibi asemo enya sem ma me dofo o me ma nya sem why sese asemo we ya me ono de me akoko se me ye se abusua no ye boa no nti ofre me ma me pacho Nintini nka ho bibia na me pacho wo me unum sa wo ba no yale ana unim ninim sa oyale ofre me ka kire me fre ni mi apani ama ni mi ane ko ho ama musia e se mo digi sika dia akọ mane maame na ne maame fre oye me su apani na ne ba anti ya sa wonya wo na wo ba no no ni su apani ba na wade ya no nya wo na ugina mu je me pacho me ni mi ane ni ha etu na wale no na ni mi ane yes me nkota me ba olofa na nya no akwala na ne ko me ofa ho bisu apani ho na me ofa ne yes me ko tin ko me ne bi ne ne na chesa wade no po se ja wo na ugina mu nti we die nka wa udie mu a na me pacho nintini nka se nya me die mu a oye me ba prekope mbo ne oyale nti na me be ka se enya me ba no ana se bia nya me na me ko gina na wale me ko bi me na ka ho me ne nua ana e ko ji awale no
na awale yare no me si me ma ni nua pani ko ho e ma omu siai nti omu siai no na me frɛ masi na me frɛ me ba no na me hu kwan aye befa so me frɛ masi wanfa e na omu asiaye wo frɛ ma no ya nsa no omu we no ka frɛ me sɛ na ye ma wo frɛ baba we phone so wanfa me frɛ no wanfa ono se we hu enti anwumere na nsa na me ba na frɛ me sɛ wakɔ hɔ no mo na me ba ne se ne ho ye o ma yen ko baabi o so frɛ ne maame se ye sidua bo se denti obi so be hwehwɛ mu ama no nti o ma send sika akoma o maame no ama nipa na ye ho ade e na ono ma si ye senka o mo mfa ne nko nipa o hwehwɛ mu no ho e na ono se me ba ne panyi ne se on tena ha na o tena ha no mo a na o mo koye ho ade na o ma de aduro de abeye no we mu bia no me frɛ na ka me ono ko ya nsa na me frɛ me bana na dwo be na ikra mo no abo me amane e frɛ nsa na wo be ka kire me sɛ wo akɔpɛ be sia be 11 million to 10 million e di ama me ba no sika na oje no so wan hu anamo bia o tu fa sika no ho na na me frɛ me aka kire me e na me sɛ no nti na oba ya na ka me pɛ sɛ me frɛ wo to frɛ wa so wanfa o se di ade yes me frɛ me na ma anfa me ni di nkomo na me ka kyerɛ sɛ wa buru me atwema sɛ wo fom wo se an enti me sɔre a me sungu ne so no onye me dai ma mi de ka sa ai na me de phone ne ko ma obi esa me nipa ne frɛ ne back na one ne di nkomo e na sɛ kati yo o frɛ na de phone so dum na me di si so enti me ko hu ye ne me hu ne me score by me enti me a frɛ ne back nana ye maame pa cha wo bei watumi akọ awabo onan akọhwe no mame me straw me kansa makọhwe na ye tro na me yare a me tie ho sese no na me ene me dance ene me boa wo so ntimi ya me gadem e bu sumi mienu mi ensani a on pie free dem obi eni ho na me no ko ja me se on hwe ne mame na makọ enkanya ha ne se oyale na me fuka se me di mani ko hwe no ena me ntimi nko ono amase no omo ba me ha no me o wale wie ya o ba so be tia me o ba be hu se ne amekun se se kura de o dem jami o se ni yo ti fa ni nya no nana ye ma itibi me pa cho ye twini ye kan bebra mfaso ni so abrante no na ye mpe na pomudi nti se dia na mo ya fa ho me pa cho na wo twemi se dia nko akire bi asa onua no ni nua na me ma ne ba ye no fa ne number ma mo na mo frɛ no no frɛ ne ma me o se o di sika ko ho no mo so mo hwehwem ayo ya dase oma send it na hema na ye kan kosi yi kura solution bi enu efro Letitia wase na nkasa wo wen yeso o takwa abo so se he tu ni mu no no ye Jimmy for pa fa kwa azim my lady na me kasa na me de mo oh fro hawali abia na ma dian krank to amudi akire na bibia na mudi akire sa hwe asem a mami wo ken e wo mu se wo ebusuani de na so onimu abia wade beboa onimu abi ode beboa sebe edam ho soso adwuma ye de enya de edafo mo eti mesra busua no se madawroma sebe enya kura ode na wo baako ode nipa abafie ana emoja da wo ntam sebe emoja na mane bodam amfa so obi anya dai e ma so nti e besre se madawroma momra na mu meye nua ba yi mu momra na mu meso ni mu na eduru ma bi ya na emu oya na me ka no me di kemesa ka asem bi me sa de atwa to maya eduru mra bi na mo kwa awade na eda ho no ne kwan wa bibia bi wom de asie ye bi wa wadiem eti hun se ade adwuma na wo kwa akoye no ana mo na wutuo no wa complete wo ho cause bibia bebe bia wo beje cause ba ye asem mpredo ase wo kunu na abodam a busuani bia ni wa wutira nya yi ase nya busua bia omodo omode hye so ombeba so ombebo a obi amua o ti mesere se anamo bi wo ho na mutu anasa wade bia na mutu a ya mo hwe yi ansa na mo bekọ amako my lady me de ma no asi I late ba are no traffic dey so simuntema ba bedu brai esa na o ti akoyechi o she space ni say so dey na ese bibi ba bi ewu ama ana doctor engo anyway yo oni ni ya me sure me da se ni akonya
or the amami a chromash akwan na mo ye ntino the boy anya bo apaye yemma ye na tiefo nyina ye ache aha ajo mu ene hwe na afi mu ene tie Lawson Herbal Center Ebuakwa Canaan Kumasi ha Asante Mantamu yani pani kwankyerefo Dr. Lawson Chemenu ebisa say ma ho de mu te sen mapom ete sen esane say yedidi ayenom ne ye nipa ne hia na edi ade betumi aba ene de kwan so mo apomodin ehia apomodin eye wahunya apomodin eye otumi brone say your health is your power, your health is your wealth. Mo aduane anye wo adro na wo adro nye wo aduane. Let your food be your medicine and your medicine be your food. Aduane wo die no ensu a wo nom no drink bia bisa ho sa pomodin mu no ekoni pedua me babo ana anu ye ne bebo ade a bia nso kwan betwe didi no anom na etimi aboa ne santi ye ntwen yade ansa ne apapomodin a chi kwan ne santi na Lawson Herbal mixture doc Ediabe Joshua Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture ayo dra ebo ban emani pedua ama ho dem apaso ebani pedua mu na enane anwa ne srade a enye fi ni pedua mu na mantini mu da ho na akoma atumi aboyie na mogya nso ediafro ne esane kama ni pedua mu yen hya no nso mo ye gya ho adwuma mo ye wiemu adwuma nipa brand sana wanya mesraw meme yade ne ma na emfa wonto ho ene kra ho odin a otimi koba no ena wo se wo shop mbodin mu kena wo be hye ne kena Lawson Herbal mixture eye dry ma numbi emerima nso anumbi na yen kan se abatan ma mo fo de muntimi no madro bi apemfo mo nso mo nka ho enfie mu no wo enfie ne edumienu 12 years konkon de a hwe se ho kwan se onom Lawson Herbal mixture enso ho hene ni ya wo ma ne Mary Madro Lawson Law Care mixture and a sedro we nti na Ghana de hye one me wo fie na manone ato yendin the virgin doctor adwoni ye adwuma ema oba sabio wa umpo ajubedu dwan a osan babu no prekope wana mu ye kama ma wade esoma ne die so etimtina hoda pem ya de bi enam ennamu ena ba de padwam ase betu na bekọ a Lawson Law Care ento me enso oba bema na mudi mu adanse barema meka a healthy prostate makes a complete man ayakwa ba ko a ehun ahomete na ene de no emmo ni padua no tema hawo no eba ntem bema wo tie me mo ani enkopomode especially o prostate health shanonso na itumi emwa edo de bo ban ama oni padua especially o prostate no aye Lawson delay man capsules we are berima now enfi edun woche 18 konkwade a hwense ho kwan se adroi onumbie we are berima na me nyina obetimi anoma bom rekọ na ha bia na chimato bia emechiri oyoba nso a obanum mienu ene Lawson Herbal mixture and a Lawson Law Care eba na frefre fa enjumadie ho wato adroi bi obanum ne san opedodo and atu aton opedede mu nkyerɛkyerɛ free counseling on diet yenin komo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and you want 0248 619 999 0248 619 999 what in Chimubia about a man Mary Meldrew Lawson Herbal mixture a man Mary Meldrew Lawson Law Care mixture a Mary Man Kwa Edrew Lawson Delay Man capsules a yea and check come on me corner we ya me cramming some a Mary Meldrew Lawson Delay Man a draw and it's what there a ketwebi na berima na onumu a emu adanse unya dida kopele sabi onkwa ebe friends kokora bremu adentia eyadro eyintinimu amantinimu da ho meme sabi o ebeti agina so a dompe bia nim kase bia nim eyintini
na ma de timigina so and adwuma dinti ade achin enkoto adwuma empedi adwuma miketo adwuma enyina ho nipa bransa na wonya be me ode no losing delay man adwuma yi be se di mu akotene no num losing delay man ahyankafo ade achin oni ni obi do from Kumasi to Tamale to Bolga. You can imagine if we have our voter region, if we are concrete Cape Coast to mention a few, and transfer Juma no Berryman, Ubenya who dear losing delay man capsules, losing delay man capsules. Sabio, Yoko for Banti, and now no Madrid, Sadi, and Ye Juma, Nebuno, and Necro young warrior. Oba main way no, and now you hold the tour against that thing that me abam holding so every pay. What the boy near na wajemu. Okoba akwa de so besa Kenya ho bio awade no anyinya adi jaba osugu ni mubeme kenteno kakra ne pedra eye adwuma ha obia eni akire edo ni side effect no losing delay man mekai so obame oba oho oba ni ho otimenom waware o onware onya kwanside anapodi di wi a simedunu machi obeye adro mienu wo hwelo kakra na odi anom anwumre uwi a the same thing odi wi simedunu machi wo yime no odi anom ebasa de a oho den okoto dwem be ye den ama opech aye den osisim ebe ye den onankokom be ye den oba ne bedi uni a losing delay man ye delay oba ne ncha wa ma ne je e wono mo nchen okwa na wo pre na wo ba ye mpene sa nya abotem ne hu nkoma wade entumi enso premature ejaculation, low sperm count, and a poor erection. Na droni dino. Aye losing delay man topa ye shananson. Na intimi mwa 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999. Oh, any name de come no we ya. Now no I'm called Germany Muham. No disorder of nke booming. Adentia law care na me ho nyoma so mentia fa dodo anko law care amema wa kontumo no omo figure na pa oba wo tie me se wodo nya kontumo ofie adentia keka wanti ukunu empe wani mu ahwe mu hanfo ko ho do so fo mo ko ho esen ko ho de a je na wo twen pentom yensa pe awade no be so ma ni die atenam be me ompe wani mu ahwe omunum na aso ne namoso enioma nye wo mpe oba mesre wa enioma enye dem ho Jean Hodro na enije emrebio edro ni dino losing loke obeye babunu obe ntimo ntemo asemo a be ma ne be do be ye waya infection bia to be twa na be kwa losing loke wase na kekawo na hyehyewo nsuo na eguwo pampan na aba ho ni na to be twa losing loke be bia to odro bia abatan de muntimi no madro bi na won so amafa yefunu enka ho kra be de wie no be bia to odro bia pharmacy over the counter herbal shop on Sabeka 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999. Aba podarima unu aba so ochiawo director wife papa beki Lawson Enterprise also ochiawo pa dodo bia no so beka akwada so divele ho mu na send de oni ni inkan era mo ase yeda say Dr. Lawson no na no awo say Letitia woku nua na woji sika no says kan hwan na de ma wa kodino Dani renters my 11 million. And then now for boys no me electrician so jeje 5 million. They can. It is so says can away. Bismarck here Dani akra. O ka che ne say o friend no busa ne say scano muka somo de kwa Dani duano ne ho akade amode ba ye we o ka che ne say nyabotre. Hello. Hello, your friend say. Akwasi na friend para kabrema he. Yeah, no. Oh, hini ni Sompa boko. Pajoji. Your friend oh hini ni Sompa TV so ho ye. Na me admo. Wo nua wo usu yele Letitia de asem bia beda ye se wo usu yale sika bi o magege aba bedi ho. Mumpe na yale hwehwe ni mu so no asem o twetwe mo na ase kakra no kura bi wo mu ada wo ma wo na wo de hia won de ojiga ofa ne ba wo ko ne ba bi o. Oso ya de.
me na me ka se ono na ye mode hia maami ojiga ofa ne ba woko wose sika omgege ye ne so abedi wo ho 16 million me bo Letitia maame no ono no me pa cho ono oba no ono ne ha ne se maame ne ha oni se sika na bedi wo ho da be na ba ko me ba ore maame nkasa o ma ji sika no na gigi ye Mimi diskano ko ne pano ija na akedru a omodi e ma ne dia ble abe papa no okay ana mi no okay o ba na je jare mo diskano o ma on fiskana de ama no o mo diskana de ama me o za so ni ba unto na mo bia nso mfa ho unto na mo bia nfa ho ate bia nso mfa ho we de kana o ba no so on frɛ me se o ba ho no o ba ho no frɛ me so o ba ho no Mimi ba hono la simi mimi ko ho mandi mimi yes be man mi yenko be bi no be man se konko no mimi ka kire oba ne se mimi o jumani e flele se me family yenko be bi indi so mimi do fana ko na so so onko dia amu fre ni bi ye de ni ko so fu no oba be man se oba ne yenko oba ne se onko ni ma ka je se mo mu fle bi dia so onko Mas wa ugudu kuna ona neti na ba kuna na chese wa nkonso timi de ko ma shop no hono mo na shop me se isi omo to asolu fi hono mo ye body enkansa so fi eduam bajoji ya ni be boduam awie ebre ni bajoji enemle mu dibu nuani ko boduam da be ye fa no ko boduam ma me ayo eu falo so o caso be na forma no vai ne duro ela é de na já le na de ni forma ne da qua ele frimpoti ye mana na forma no va bene na so man tam no vai ne duro ye ba ye ba mi ya san ko mi ya san ko be ku a be ya bo ne mi na so nko ye ni ya le on do na ndo nko a cho frimpoti me kakra me be ikran kam ne be kasa se 3 weeks die it's too early so be TV so abe kasa but any pan wa ba wa ma ne kwan ya enye ni ehia pa ne se ebetu anamo no da be na moko ni enyine mfa anamo ne de ya anamo ne de ebetu mi guzo mi to no ene so ba ne ba ho no no o so ofre me se bia o ba be na je ni kuno no ade so obetu anamo a o so ma mi ja bibia ma no tu anamo da bi onu kwa de o no so mi o ba o se won ka bibia nche no ofre me se mo ma ofre me se e bia o ba na ba so mpa no mi no de me ba ho na so de ni kuno ne ba ho ala je ska ma diske bi o no ma na me diske na automatic frempao me srawo yempe hunua na yalesa eno ne hia why me pa chew eno ne hia mi na so mi guso mi to no ma me yes mi no so to no so me na mi no me nya so won na le no ne na be na so won na won mo sa ye da se maame liti na wotwe me nsa de enu ba bia nya botre na de ma mbe 2 weeks nka ho se ye frɛ na 2 weeks ni du na bibia maka ne ehu se bo apaye na se yenso ye wo mo bi ye de beboa wa na ye de aba because omo no mo de hia wo ye kan wo se bla uku ni so wonyale mo na mo yale enti na ese difo maledi maledi mi twante maledi na mi nua ba ne haw ne se de ne nua ba me so se ye nko pe yade na abusafo so mo maledi won pe ba bi mfa na onko pe aduma twa akoda no on pe bi mfa se on pe ba bi mfa no onya boy no ho ne se ni kwai no ho ade oni kwai no ho ade won ko adama na won si wonye won no ne ma wa ko adama won si ni ho papa ni ho wo ha ne se ya 60 million na okọ pra na se ko da dem ye de ahoma be so na ko ye nwa ba ya support yira na ze sikasam de e ba mu me nye ne sa mami ko pa adwuma ye fa hwe oba no ne ja akora na chidi na boy no ntimi hwe no wudi agona sa bushare bufu no mde mawa omo pone mawa wo be dai e de na be kan samre o de na be ye ba bia do kokko pa adwuma ye na won kase wonu mu asam say boy no won hwew won fiu wo ko ka ye no wa ko ha da ma wotu ba bi oba ho no no nine awmache maledi o meda ho ubu sense obetibidi o si da bi mame musa mame uku ono da edi sei ache kakra yale ba yi nyina nani so te ho ma ne fa ngomu ba ko ma ena no try by anye bibisa onso unje ndi papa so maledi bi kranka ba ma na dwuma da ho anana uso so wan ha wa mi akwan akum so be mi anu enu anana onu so egbe ehu na dwuna ye ebo mu ni be ma nso mu ya ne de ade we de enu lagati o liti ya me be wate we da me ma 2 weeks
sɛ deɛ frimpon ne keka na amaka sabra na yɛn so yɛn prem wa ma why yɛ wadifoɔ ne asɔfoɔ ɛne hospitals a yɛ bɛ ɔmo bɛ boa yɛn na yɛagye na pom de asi hɔ ama what because mahu sɛ bɛrima no pɛ no na nkɛnsɛm a ɛwɔ ho na ɛsɛ wudwane gye wo kra so wayere kokɔ so owu mo ɛnkwa mo ne bɛwu adeɛ de sɛ no bɛwu bɛrima no ato pɛ mu ɔden tu ayi mame deɛ mu yɛ ten mame deɛ mu yɛ den ɔde bɛgyina mama wo aka awia kɔ no so ɔde bɛwɔ mu a wodeɛ yɛ ɛsɛ wohwɛ kwan wohwɛ kwan na ade woto ama no tiɛ yɛ ansɛ wohwɛ kwan na ɔde iwom baako pɔbɔ sɛ n'ani soareɛ no clear wate ne ti bɛyɛ krɛma fofasi eti ma lady no ani wadawro ma waka no na onye adwuma because man ntete abusafo no ansa o me wo ne ma wa waso aji ma lady ti yemo case number 2 wo wura na selosen ayi no fra oba dunkwa ofin oye be me kurafo accuse Mrs. Joyce atiemo wori aso red card ayi no odobin asikuma ne baba maami na se ache ne de nadwane kwa day in court aso red card wager lawson not in that boko your Bible bodu ya Quran before ko suane shena pepe mohi Bible ampe konya sorry New Apostolic Church ayo ye New Apostolic Church yo pija ko soro bodi ya me honest kra Bible sasa mo ameken trodo minitro onyame boa me otta enko Peter so edwedi na ne me free case na case wey ai mu wadene anu wadene do fo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Now then I want to why still for sano. Hey, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me name much chimeno. E mo yeti triti. Mean to me pon sorry. Who name wanwa? Me freedom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya senketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na sorry a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hu. Edroi enya mapemfo ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024 89 288 24 and 020 100 0021. Yes,
surprise on. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a down complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoku Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa was the same bravo we. Sweetie, maybe come on, mommy. I draw more. What does ye? I ye chima. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, damn sorry. Obie Timinumbi. I just appeal for. Kona woman for dano for. Any the onion fear do me. FDA Aji Ejadi Nkratoi Atum. Hello, Ghana for. Ella one ekase. Fifro bese na ekase. Duma chede. Na nyi so say yare hwren. Yare hwren ampa. Nti be say wa hair so udi hie bi so ye de. O hwren. Reality show ye de aba. Wa bo fa ne de no betimi ayo. Dear talent na ho. Say ye nyum to. Got me down to yes in my bottom. Oh baby girl. And if what say, such as should dear Penimoja the grown one, that didn't so far. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother, pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, baby, first prize pay we need a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL Fenambe 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntu mi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. Mama's choice, your favorite. Yamba. Hey, Kia. I also say, see what they brought to our local market. Mama's Choice Macro. But the bon coin, they be now just the divine when propose and mamia. Nebekesha. For my dear mamia. Hey, Yamba. Oh my God. I love this. Mama's Choice Macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a true. Ah, now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa, Ubedisa. Never. The Akabian Yamapa, what do you do? Enemy, Mama's Choice, Nam Papa, Ubedisa. Ubedisa, Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA Aji Ejadi Nkratoi Atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asa gina tomprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan obi bia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonyam eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esan se ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international
transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tum prekope. Obi bisa se why and obefia air bonin samrani. The one, the only Lemfi. Check for our UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and our App Store CCR. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Akia, me fira knew. O wife knew what for pa. Me da say. Na won moduane ye de. Ne nsa no bo. Hwe, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia. Efia afo manya tipa tomato mix. E di yes true. E bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia mo adi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e ye special nti. Me now for marima at down when you know that set one for being aduane. That's some control. Or body tipa tomato mix. A year duane. Now I hope walk crab dibia. At one tipa tomato mix. Say a duane pa and yapum do here with dear. And yes, say, would it be by your duane? And yes, sir. A bonus of that form. A bugana jasso. Upa do afraid. 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA aji ejedi enkra to yatum. Ya mama wakwa bahwefo ne atiefo ma adofo bi di o ma woda yenhwe na yentoa yenkomo no eso we Mrs. Faith Palmer entry Beatrice awo Sompa Nkomo so ono na ewehwe no bia odian o maame aha anti o sha resemblance ni da wo se ne maame pa enti o me ewie ma wa woda pa onyame hira na ifra dum kwadum wa me oba takasie obuade kama atitini fie pa rade hira yanko yanimai wensu free Mary Fokuo moda ena ye frɛ no Antipolina Sompa Nkomo na ewehwe no yesiro onyame hira kwatenten edema no na nyame mwa na onko nanim bra obi enso produce bra obi producer Sompa Kidi show e was Sompa Nkransa adwumayefo ni nyina na ewehwe ni happy birthday happy birthday radin shaupi Anita D so efiri Anita Abigail Sompa ho eno no so ode ma no happy birthday so nyame hira kwatenti we na na shanti techimai ana na ma menu aketwa kama ene na na edi na wo ba hira kwatenti so ede ema no Miami PC efia boatin our friends and run efia birthday efia happy belated birthday I love you so much me shira efia me fra dim kwadun wate your mommy love you so much I didn't woda endra yankwe when so ye Patricia Opoku ye friend na hema me came me preko pe ono so enra na odi na woda to me say African woman akasa ne kala ne nyina so ne ho fe nti mejai me kwa Patricia Opoku ya ene me ke se wodo pa ne ma me ne nyame hira na onyu free adum enko adum Shadrack twa ma me Opoku ye na watwa afia ebo a enso de amaye ne de ama wonum ewo baby omo ejalosin aha yenko ede na asi wasem ne say me poacho 2015 na me ware obai be fe no Sandra Edu okay dodo na fe no maabna a ofi odobin esikum odobin brakwa esikum odobin brakwa one ofi na kisi appeal for the kromo poacho ane 2016 ana meneno ewoba na awone chi no na watwe miensa na ofim ade NCS poacho NCS na ofim na eye no totoye no abusuane mendi ni ye enti after eye na me ade wa anya ne ho ade me ho wedding wedded wife okay enti eye na chiri na abusuafo ene me up and down sana me ade tension fa poacho da bi ase wo ya mo ho akonya me na eya ho kafra enti ye ni wi na me imagine said me meja akwala no na sa tama akwala no wo say then na akwala no 4 months se peche poacho ane na abusuan de akwala no ko sie nde abusuan
ye na adwen send ye yintwa so because abofra no sa na yentwe no ho man so ntimi twa so bosumi bia se na ejabe ya abofra bia mde ne sika ko na nyoma ko ye makwan so me kira de nti ye makwan bia me ko sha abofra no akwanya 3 years no me ko na mamne de abofra no mase I feel my course or the abofra go to school one kan kire me okay bibisa no one ka hwe mami twa so me mpe manso enti ye makwan bia me gusu e ko sha abofra no de bibia ko akwanya 4 years na me ka che mase se me pesa abofra no o makwan a obehwa me wona abofra no ma me nchenda na wanya 4 years 4 years enti message to me say ampa memra na mefa abofra no ebi skola am de naba me ko ya no de abofra na akoma nimia ba ko kasoa ana me kan say obi aka chem say mefa abofra no ko di holidays e na wasa de abofra koma unia o kasoa enti me tutu na mo sa to aso ko kasoa be ko kasoa no nimia na ka chem say on fa abofra no mame na tani nwane kan chen say on fa no mame and there is no correct enti mi twaso ana me bai enti mo ha na mass 7 me letter or court or brema skuma ono oba na wono ho bo shwane o send me letter I say mom letter enti mama call court ana court ka chere say asem no ntimi ndi bibia me wono na o say di asem no enti okosiki advice ewo attorney general enti me twan be 3 months na di bia me frɛ e check out say den eko enti within 3 months no mass sans 7 me letter or dunkwa circuit courts so why you den say me person be fa abofra na abofra no time I say me fa no na nya oba mia me ba o ma me no ni baba bia na o me no or my wife na baba oni baba oni baba bia nti o person fa kola bai wa we no e de shanan but no enya patapa kasa enti ya court na court e ka say vacation bia abofra no emra me nchen but I say akram entra me nchen na vacation bia me fa no ko mase onana ho enti ya gitumu enti akwa no betra me nchen nana no fa akiri anka oba fa akola no abra na minim they tell say akwa no ko school da akwa ko to school ana ne madam say open me number then na abofra ba me ho foforo nti de mase ne number ne ma madam no ti no mu communicate without my consent nti abofra ma kono ka tell da gam ma so ba be family am say na grandma no school akọ no say so ba be family madam na ka tell me enti me imagine say me fa akwa no ko me kwa no so madam kro no so ye madam fo binum we waduma enti me say me kwa ko say ampa enti me ko anapa be 7 me ko na mase fi odobia bedu dunkwa obe fa kesen ko obe fa kwa na without my consent eno no echi no odwanto a dunkwa abakoma hene ama ombe pa cha o ma ebitwa bibia so enti na ba fa mo me nchen a few months ana mase esa eba se dabi awo se abofra no eba ne nchen am say court aka se mo buya na asem na wiu na debiem enti me da abofra no ko April vacation say onkodi holidays enti me de ne ko bibia kama na ebi school no on fa abofra no mame ma frene ahyehye me ko hia no fosu asin fosu ma jaba fana ba enti ade be chine ma ko me frɛ no amoji tum so da fana be hia me ti me ko ade chin me ko nya ma friends and phone off ti me ko tran fosu ma no bobe 4 nam say court ruling no na edaso no hyehyɛ ya ye ma wo mo no ene da TV no so mo am wo hwen do nkwa no fe ana ohwe as high court ana me fela na enko losi ma one so kasa yi na se o yesuru mere na aho ni obende tiema tissue na su kakra na me goton me ne mamla na next day no me sa ko odobin ko head esi na se da no ma akoduru ono frɛ no wanya me nya no me ko ya small game no ne team busa na friend ma abna
I'm say my bla ma we no say my tukwan or the akwa fan Chelsea or net tukwan I'm say omo kwan obi aka say me share na meje akwa or net tukwan say also okoni nwa wedding I'm so and oba on kan chen say me ba hantu on fa no mami ebe sin le ameka say the phone off or two if you do bin wo or the akwa na tu or the akwa tu and the next thing mini baby ote na yama kwan na me say mama me no wo photo me kwa hwe wo wa sin photo me kwa cho ane abije mo fa nto so e mama ni photo no yama kwan na se me kwa hwe me ba enti me ko kaso ho bibia me kwa me yere ho ade no ti me kwa na ni nua ni senior sister of film ti na ne poster bo ho na mama ni nua pen on be 40 days on the 17th August year twem nti me wan say ne 17th in the head kwa mama ni baby nti 17th no me police call ya kwa de ye hu no ba busafo no bi di ajan so mo hu abofra no ho ba o say ya makwan nti me police so de akwa na bakaso ho o de na bre hwan ni bibia o sisi akra asama court abuya nti me ni police ni abusafo hia ma abusafo no sa audio bi na obo kire me ana ni nua bi ni kasa jama abusuani sister abusuani ankasa abije muji sa audio Ernestina abije muji audio no aya mo fantum ne tie akra ne na ne nua onu mo jijire mpa se obehwe na e de abofo na ba nti yenko ana ye baaye nti me ho na osenem da voice ne se wa contact maame no na maame se ne funa yela elinti na me fe na emba no na se ne funa ya se ma ba ho nti so timi frɛ me ane ko betuma jubi number e da frɛ me o se sa na maame ne eka na maame ne se minja abofo na ma no na o de jiji nani ma wasini ni me bo achawane o de akra ne jiji nani o de akra jiji nani me ro kra se nya ne kwan ni eni ni pa ne kan ntia se nya dwuma na obi awo ne ba na wo de wo gene by force di ni dwane de se wo ye kro no ena wo wi akola no because eye wo na anya wo ba se papa ye wudi a ne kwasem ne kwafo ade mami your friend say your friend Joyce Atiemu did not friend Marcus ususu say fa he no ne akra ne hye sise minim bebia o wankasa akra ne free unchen call ya unhunu be bosu mi say ni from April up to this date maintain nka mentia ba fa nka da mame bia be wo ya obaba afiri mu ya wo ya obaba ba akope ene wa wo baba ma enti wo get wase so pesa wo di akra ne hye wo ba no anam but ne papa na esa wo ne ye ba ako na by force wo dey fa no ne de mame akosu mama akosu mase be ma o US asem start say bobo ba no o frame ka chem say onu mbetwe manso ade ate wono na wase be ma onim de wo keka wonim de wo keka ne wo betwe manso wo so ne betwe ko ma na ani one ne yiro ma no ne meda no wo from ane na mami o so to ko so betimi awo time o yes o ba be fa abofra no without my consent no wo be nkura no ma ya kwan president ne dwan ko ono ka chem say me pese ni kunu jana na nti won twa on twe mame fa abofra no abije audio ni dem mami ye fra mama akosu dia to na ya so kwan ya wonam so na nye opi oni mu bia probe so na mususu ofri no odobin weskuma odobin mami a ofre sikuma odobin a woda so mpa TV so dia woni wasene ye na nye ene wo buku no te US ya oso ni papa betwe no ye de ye boa oni bie ye so be gira na chi no ne mu atwe opin pama ni sabe kan ba dia mo ye na nye adai wo papa e wo ne na wo eti wo fanatica ha Abraham Pambabo amomo wa hanenti me pacho grace gift e ba ko grace gift ko penro ene vagina steaming abobo ye ho e memma mo se jaje da hypertension diabetes yenko sexual weakness prostate cancer school junction bema na fon anyasem keto ba vagina ko aye nyibio enu de enu duro na wa kaso kodem ye wo school junction of barricades grace gift and cry new achimota
and any family life international school there 0543200030 me patcho boy by medical research center adumenu ehọ de yeko Dr. Ben ye chiawo woni na ye wo ya tipaye wakuma wona na pressure powder ko ye de gun kwan abumu mu jare ene so shede de enhwe ana ewo 02497615 boy Herbal TIME ko pe bi na nom malaria tontom omu by the time HH eno de tun sa wan sa wadwi badwuba kosa na pole na obodo do e be ma oni atinka so ko pe bi na benya ba achamfo ba o mayade nyane yenko na funwi spinal cord sopa na cord no yenko yinya ma o ye betwetwe ma and ye nyo e ni pedua funwi no e ye ba Leicester Ghana amboasi o amboasi e ye to bito and overflow extra long heavy flow and minty yes na chipa miss obabia 0302352009 you okay tia baby o 242 and abenya bia faith mo particularly Prophet Elizabeth mami wabi o oposa wani stroke edrokitu abi me to tetre manasia yadie no ebedwa mujabroso ya won cry so tuom Antiaku Junction Kumasi Anema Kokoben Bogoso enso ye ho 0244583859 we eye Ghana growth kopadwuma ya brantie ya namti ababawa ka hoje namba no 0308255775 yemo we no na entie de akola no na nanua no walker cause de omo ye ne de obi a onim ba bi amaami hye bia no kuma ye hu no ani ni ku no wa America na so ni papa e betwe amanso na de amu ye nti akola we mu ye sam de ni bedwane kra ma be ya yanya no hello mama NST ma he no pacho mo te sei radio adumo mami me pacho abrantie bi ti mani mu wa say ye frɛ no NS Lawson waso wa one o sister batna sebe mon kafra o sister ba na film Emma ne baba Chelsea akola no sister ne de akora na dwane efiri epru besi sabre ye hunu ba bi akora no na de ama ye fro no bo odi obi a wo send map ra yi kire yen sa wo si wonyai akola ne mama ame no na mama ne ntete no se de otete ne yire ne ma no na akora na ye fefefe no ne epesi ebusa se adantina bibisa ye koso sabi se maame ne beje ne nana kora se oni papa ika na nti ase ye adwuma na obi a wo ne ba na kora na asa ye di ni dwane de emu oya kakra me dofo den na woni mu fa ho mami mpachona enyi fa na me kasa ina kasa wo Sompa Kumasi okay no kwacho dia obi sabi no me voice in true mo me papa eniaba okay and a worry no na 1 or 2 weeks now our in pona ni ho ne ante na incident ni su see no so me ko pie su ba miss one ojina ya o sponsor our in na de ni na we film onu film no na we call a year in 1 week na say I didn't say my study to think I wanna because case me copy so into na ma with the pay kaka be training in a short 1 week na say na police me brother na tie ho no buy me kunu because this wa banti minia ekunu nti omo buy na just 1 week nti no e was say ye pebe pomotna na ibisa omo kasa international kasa ni na just dey work na say this me se wa no be fa or the akwana bra mi se wa na wan fa na nko bium nti no odi almost say asam na court ma ye bo say akwana nkotena bra mi nchen no akwama wona nana ho me fa cho an ni nyina wa busu ukuti abruche so ba betwe we hu manso say pass me dofo say pa me pacho akra no wen me pacho o me se wa no nchen e wo kro be so me pacho me nim
hwɛ sister ne wo chia wo nyanya ne ho no ɛyɛ den ya maame no wo ne number ye de yɛ mfo so ba ka kyerɛ maame ne sɛ wo pani Peter Treta one fruit ya ka kyerɛ mama course ni sɛ o pani Peter Treta on fruit ya no nkone o my god na mra wo ha o obi anche obi na obi awo na sene mu pa na sɛ wo baba akora film na pesa wo de akwala ne hye wo ba na na ya ɛyɛ kasa na bre ye nyanti ase na watse ya wo ni bia ma wo na mo nyina maka bom no matete akwala no na wo ji akwala ne didi dwane na wo ku so tena America sɛ woni be me betwe manso a manso be no wo fra America wa betwe ne saa no wo bra court akwa ya buya sɛ papa e won hware ba bia mama course ni won ka kyere ne sɛ ya didi ne picture to TV so wa wi akwala no ya hwe na che no ya pena che no kwasem enti enne busumi we be kɔ na wiye baabi akwala no wo bia ya ba hwe no enye sa papa anya hwea bone nya hwe mama course no ya so enim dia beye one other TV no so no wagele kiki enti medafo me pa cha wo de ye to nkra wo so nim baabi wo wa edan a wo benya no obefrɛ wo ka kyerɛ ne sɛ ye pɛ no cause we wi a Chelsea kwan of fast no nye de kwan no na yeso ntokwa ma ye ntwa so agire ti ne kwasem omaro emra Ghana ha me pa cho me da ase me se champo brem so la we asem ni nyina na waka adai so nyina na waka no e kire se sebe abrantie ware no ekwan papa so ena san ekobae omu nyina na omu di areho enti no maame no ne mfom so ya wa ye ne se abai court abu asem na wa fa akire abuso na media nka me ne maame ne mom dia bia no bia hu no mo fa kra ne ntoso bia no bia hu ma se wone maame ne nam baabi se me ne maame ne dia so maame kan ne ye ne se enka media brand be ye eba wo se do tu an hojo na in fact no so fair wa ka me ba Andy na chese akwala ni Chelsea ni wasan popo bia mo ba hunu akwala we baabi school na ni school na hye natade no bra wo hwehwe sasa kwa ina free ho boni aba ntim sa no enu nti no maame no mi momu de eya ese ne ba no afri mu nanso kwa de abrantie ye eba ko benya ne nana no ene abrantie esi ne ba no kra anai na fe enu nti ne America ne se empo nka ba ne sana ka abrantie ware kra mpo na akoda ni abrantie ne yire ete kra ka wo maami ka so ka ebusia no ti ne America ne se ne wa ye ne de enya fe de wa hwra de so enya fe enu nti wo mra from na ne sofmami e kanu wonni so na akwada no wonfa no emra anyasa ni photo no ye da TV ni so chese sompa pa chichi ye be hu sesia wa akwada no ye nim guasie enu nti no omomoden se ode akwada no beba within 2-3 days in fact ne beto no emwa no enu nti no yeso ye betu na fa emra kwa so prince chinwa aniwu enu nti won ni pem no wonfa akwada no emra so fa me da se asema high court akwa ye buya yes ye nyana so we say content ese sa tse no a uku ti America etoto aya mpia se oni loss ne ba be twa manso ha de loss no ni abusia na antepolo na bremu my lady me da se do kwase mu ni me kra no me ra ho awie pa cause ya rehosem me nua be me hu ni se adidi ekura wontimi ni dibi ensu okura wontimi num bi ne yire wu ne banso esa be yira se abransa so se abafra kura nya 9 years na se time abla ikura wale no young pa no so na branti ese na waware na ne ba na yire afiri mu mpo firi mu yesra busua ne se ka ne se ya rehosem ma busua no enti omo hye wo mo ho den na mmom ekwan a omo fa so a omo agi abofre ya firi abranti ensem de nya ne kwan so no ni moja no eye den ya wo ye ni moja maame no de ye te ase e wo de hye na ne ba firi mu ka se wo de hye na afiri mu na so ne papa wo ho enti ka we ye enti ase da court kura hye maamu de na ka ye simple onko tena ne papa nchen wo ka se ye makwan a wa betena busuafo nchen okwan so de ne ba ye so de ne ba so na onu ya o kasa se sie na mede ne ho ya asante maame pani mo ti oda TV so wayira
Jaomo so mu ono audio no na ka mo ma etia na yenya ne ntia opa we che nya botsere na wo hwe na ma wo oye de be o mu ye fupa wayira afiri abusua ni ene de nya de bebe musa na emom sade ye nua be me ka se na se be ma se wo be one ne be twe ama na te no enwa nya mu modua no akobofra nya mu modua no sabio areho ne de aba na so se be mu akoma beto mo yam na ka papa ne so akoma beto ne yam sere se ba bia ye ma mi wo bia onyi ni ti no fa abofra ne mra enya san de my lady we court na abua o na che se wabu court no hyehyɛ ya emra wo de ma no ye den eso nti mesere se ba bia ye ma mi wo bia o momoden se o de abofra ne beba na de asundua ba cause ne papa hia no aya ne papa no onfa ne mra no na papa ekra sunsun enkata abofra yi so cause munyina na ya modia abofra wo ye mabusua wo ye ma o papa na ne metimi ayede ayeyi enti mesere no o momoden a na wo fa na ma mi pani mu se die onyira mfra abusua ni ba bia o ye den wo na meni se nya den afidie ekwa kire be sori nkonwa so ne ekosi se o se ka so ampatemu e na odopen na kep kusun so be ko ho ko ba bi ma anya di wani na yo ni ti watumi atu ba bi a wote ma bi wo mpatemu ha wo de abije ya mfa protein efiti ne ekosi kina no panya den e be ko trend ni koduru ko sovu nti my lady me de manu asi trend ni wan koduru ko sovu onya ayo so trend ye be bo na ma na trend yo difo my lady abo akotre o se de woto bo abono no enya ne ya se de o se na ni gene no yi sabo se nipa no ana akotre nya na obetu na ni awe na menua be ma na o abro kire ka mso nya na ka me hyeda hwe no dress ne fine na se be ma no ai na we ko nya tasem o ti abro che ka enkura asem sei obi ko be ka to so ye tabu ya mamu nkasa sa because we koduru wo de ya ni se yeah, man, say come out, you mo be kakra. Said you want for a class no akotra ho. Enti ka wo kasa se ka so ni bre me kasa. Hey, me do asema wo ni brante die no enye ne kwan no. Da bi wo ye bema de e se wo nya wisdom eto adwinim. Yanke kam kura sam sa. Mami, said the court to ka ye no, enti tie court to fa wo die so. Enti fa akwa ne koma no. Na holidays be mo a na yemfa wade me na wajo nana na kaye kama na suma me edi suba no wi na de yi adwe be ne kuta wo tabi wei eye clip to bia oba be si otimi fanipa edware no libia ka se fani clip watu ba bia wote ye na je se eye tabu wadwe no ho aprane se me de ne jijimani ye nyane sa onya okraba anu onya kraman no aka cheso open oba obonsa no peace brother bi we ye ni pasam ni eka ni pasam eni eka madam wonti mintrase ye kwa de ye mfa nkokọ ye betwe aboso mo de akwaraba akura no de beba wo wi na ne koto ko fesi ni ye ka che ko to say losin e ba sa wa say yi court na to 3 me ko judge no o se dey o ka che me say court da won hwehwe enipa chemia me ko hwe so ye bu yasem na okay on waje ne krata eti ma lady ye de ye tonkra amanipa bia wo hwe yen sema mi wo wi akoda no enye ne ba na me de na ka me na boni ya bam tirim se abofre ne kwase kodene ma no nanso ase wo ni biba mu no nanso ma me fa ne kwantu dwa masa wo ja kwa wo ya me kan papa na fa ne mama mi bio kai wo ba de na ma no obaje no e ma mama mi bio anya sensem wo be ka chakra no wo be ka chakra se wo maame no de TV so adweboni won tirim no wo ti ma ka chakra se wo ablo yo tase tase dumre bi me ko na abofa no dwane maka de ya se ni na se mekunu kai maladi boni a asema me ka hu body o de se boni ni ma wo de TV so maladi so tase asemo ano eti sam ne wawu ntie wanu ma asemo ye ni pabo oye ni pabo ni criminal oye ni pabo ni kuno ati US no oye ni pabo mu ye ni pabo ni fo be chairman so no ma wo su be ye odio aka cha ose anya se mane hye ne ati na odio ngu bie wo nyoba tokro na wase kokko wo bi fama nai asebe na kansa no asebe na okay sesei ye fa ne ma no ye fa nyi jirani wo ye ko kraba
Malene Masem Kiki. Me pacho give us P capsules. Kope give us no money peduano. The best is no why you come. Me say adekuta wona wura give us few capsules. Ye. Ebe bo to am timi nu ko. Ebe boni peduano. Na oni pini bomu a. Give us about Mr. Betu malaria typhoid. Come. Sagisi ni capsules ni bomu. Nentu anam saya de nyina 0532 222470 me pacho Mama's Choice. Ka ho kopenu na wode abeye na yedi Mama's Choice. Mackerel, palm cream. Kofani ma papa de ba. E pacho. Ni sadi no. E nsum sadi. Na wo de kwamu a. Ti tomatoes na wo mo ko. 0261740884 024454 0244254252 Mama's Choice. Spanish 3 power. Yes, Spanish anti-aging. When him baby. Ka ho kopebini. Na no. Na boa amade kura wa wuremfi. Uni pedon be kama. Ebi fure betima uni pedano. Amna ye kama. Unya ponche etukope Spanish na. Golden Dior feminine wash. Abamodi for poko bena me say my lady. Obaby ehia bi. My goodness. Me bi tu kwan. Kama. Na chese. Sa wo your ba Golden Dior wo hia Golden Dior yi sa wo de hohoro hu dware na wo yusu a therefore ti sa me say kra me jonso am yusu usuo ni my god ebedu anwumre wo ye fresh na horachi oh sesi Obama chese oba bi wo na kwa wo think kase wo yo ba nam na eboa me say efiche kwa me be say me me ho Golden Dior feminine wash na me nyina ko tobi yeah was strawberry central lavender jasmine aloe vera na me de aloe vera no na aloe vera 0544198043 and 12D4 ya jetum say black 3P garlic toa ehwa epai unaye otitriti ka ko pebi no aye no ho waje duro onum na esa wo yade no ni siesie ni pedua no 0248928824 3P lymphi ya disika etoso esende ba emeba me pato am squeeze bar no wo he mo fanto so eye sompa lymphi squeeze bar no we lenda wo shame ya mitini nkokonto enya sempo sa lymphi no lymphi free best African countries mako dun kron wo send sika ko USA UK ne Canada come on na the feni say o see zero transaction charges yet kobo kapre sima na sika ni dem use and one say obebo man code promo code sompa no about key point no dem fire na sister what transfers no tia yes and it's natural spice and swaba obo am kwan aye oh and no ni kwasem ni emu aye sham said ye yesi bon kwan de achena mo amoba why wo be sima kwan mo aye de kan ko pe 0245509557 before where we maladi bi wie first year ni mfa cost because that the artifact ne ewuo mu ntino enam twetwase ye maladi ye ma brante ntase mani konkosu wo bura topa no bra yie pa seye be me ne wu ye ne ko ba no ebem ya busa fokwaja kora ya kama mi we ko ntintini ni sabi producer ni kike chere se de okobo sika wo ebokwadum no akasam ne ko ni mami abrante busa fo betuma so eti madam enu ukura tablo chira mo twuma so sa eni wua keto ne wo se ye momode no wo yo ba wumpa wo ho ene enu apa ko pe bi no wo de no nyamre na ukuru fra ro chemra o fa ngumu si obanyi sanyi na wo na fa gigiwani na abrante we bandie lost him body here when you kotreba ye yakura no maladi ye yakuda no obabe anyone from la entie se ni kwasam krako anyira yentwa ni pade empebo kwa agese kwasam agese twum de he 2 hello me pa cho ma ha o bejo yes so wasem bia obeka mo mi ti o wona wa frɛ yes so wasem bi beka e kobi kobi yetie o bejo mi wasem ya meka de kobi e kika won tro no odi no entro no odi kobi yes eti akola ne wo yi e wo kobi ni ho kobi ni obi ye ne 5 back
On ankasa on sweat heaven and edge. So we say basa popo. Ebusi ni penatem pa but no se send the fieba. Obi a dey afeje. Abewi afebewi. Afana wo no mamia what dey betra ho say wo gure no masi. Tan ordinary food to afana ni ma na afani. Sebi ma no ni baba bia. Ikini wa pa o say ni baba ma na ba ko pe enu. Pape, wasem a wo beka no. Se wo ye nipa boni ni sebi mpredua sa wo a ka wo nka be wo de. Aso no wa wo bi. Wo anka be wo da sama wo beka no is neither here nor there. Obi a wo ne ba. Yenka se unua ba wo se hwan no de asi no ye. Ne papa ewu. Ene wa wo baba ama no. Ye nyina ye Ghana for ye bibifo. Ene wani se mo ne bra yi be ye kama. Said ye court on she no so. Na wo afra na wo na wo be kanya sasam no a from April. Ene obi do be dwane. Ene uni baby a ba no a. Ka be wo de. Fifu ne so na de okeka na enso we ase we cry din so yes say mo fa ma me for toto so ya hwa no wo wa kasoa ho a kasoa wo mu tu hwen ya the police ni ya papa be pew ya ne ka chew ifo akwa wo maso fa tinya kwa wo maladi yanko ya be kwa hwera na do akoja sada fra na 0554931920 0548931931 adey hello Me pacho odi yentio. Imame orini papa biai. Original yentio abla. Azunge nkaza bega force de bram. Ya joso. Yet we not to bro. Be the man ti picture beto. Awo me ma kwa banso. Ya de ba no. Ense me tonkra ho. Ibi nya me fega sofo na na me be fia ba baje. Awo me he. Ense bi ebufu. Ense bi ho okay. Se bi nya do. Ho me kwa ha onti me ho me. Mama nti oba akofo wo anya se time se ni abe mo fe se wa la ko bo so le tokyo kasa be ke wo be sa se be kura se bi anya do o ta ga se bi tire wo ba ene be to sa me na wo do na ko ni bebre o mu se bu hia no se bi mu ye ma fo mu je mo di hia na nti ase a be ma na wo ba nya oba o endi anya se ta ba pa ko ni trase o ye bi ye sum ye mu bi na mo e ga se be show ba ta ni pe be bi sense no school ba ne na wo be ka ke be ma ne se ye na hwe wo ba na ma se be nya do ye no nje na amen ti ma be se ye je bia no abotiem na so abotiem na so ga na mra ga na hanem na wa ha nje na mi abe ma dia be dan mo no be ne ba mfa ma no be da se pi yes you da se koye official complaint o kaso aho dofsu yenye case nto ne ya mo wanted ento ma me so ba bia be obi enche no sani ebe kono hello Obapa pacho udi yentio we dey Obapa go from Obiba Evans na make say dem wa kwa ba ya su bedre ajo so aburo Obapa ma me nsim hunu pa na wodi no nsim hunu na wodi e what the fikiri mu kachira no ene say atane jati ase wo wuye se ma me na trim na jana say wadi ofi a court fi akora du abema timiti ne ba no so be na ade a aka we ni case ni say Obapa me anti bi free mu na say ni ko so trim da anso abusia fon be wana abusia fon ba so mo person mo ti o mo ba kata na ma mo ayo mo so di tia no enti o ti ne ba na papa na tia tia den ne wa apere mo nye ne ba ma no no nya ntemu no ti wo di no abe free say won ka no kure wo anka we be wo de hello pacho di yentio Obapa good afternoon pacho e fe da ko la mi ka se fe mi si na ma me ne papa no mo de me bano esi anan no mu miru na wo na na no mu esi anan ma ati bi kura pen ana akola na won odi ni maame ade ana akola na ya wo peche no o be de esi anan kam na yi me da so mon ka ma no nku yi me da so pa hello pacho odi yetio hello ya te on kakasa pacho dem maame no ye de onye nse mu na pra rich no be ka ne do wona ku wasam koi fasam hello mi pacho me fwaso dem ani de mun tene damano ate Sompa Nkomo da se en ko yo ko wale ba fofo ne pe ti ase no be to akra na sara ma ba ne ba be fati team
Enti ano so me so ma mu to be ma ne so. But a plan dey was so mo de ne ba ne ma me ne bo. Na simu ha wale foforo. Wa wale. Na ne wo je no no. Be ma obe da ho ba, udwale na be da horo ne ho. Ah, me ma minute. Aha, okay. Mama so nurse. Hello. Me ba chodi yeti o. Hello. 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 Udi yenti o. Hello. Hello. Wacha udi ni say. Mpacho ye filo. Yenti o kasa wife lo. Mpacho akwane de amunyi na man papa. Ba mena de de oye na ngesa. Yo. Hello. So we kasa, we are. We kasa you can no. Yo. Where we? Hello. Eja. Aha, hello, madam. Yetonka. Good afternoon. Afternoon. Mpacho your friend Bobby Mekase fi baby ni. Yo, Bobby yenti o. Aha. Me pese mi bisa abrantie na odi asamaba mu TV ni so say one ne bana wa wono no ohwe na wo me pese mi bisa nso ohwe na two so em say ipa na omo friend na okata no em say na adam na okana na ni buseni na wo friend no okata em say be ma no kra npo oso omo sponsor wedding no. It's important because wedding no 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 ni tika no de ya na because yeda se no wadwen kire me pa cho ye show yi Takra the radio 364 nso abiem kama Erade nhira wonu nyina. Hello pa cho udi yenti o. Good afternoon. Afternoon. That's all from Ernest yanko. I can't hear the Ernest say omo mo de answer obaji akola no. Sanesa me asemi bi ato no pepe no okani nyina ate se de me na meti ho a me kama sen na akola na wi school okotena man for wi school ayi immigration officer me akola ne hu nyana ne buafu ma ne na na ne dede ni se ya se o de ne di mani etia school fees ye bibia sa na o se ne tire akola no Emma no ye ni poni chese yo hello ya da se losi e ka wo moja koje oba sabre ya o yakoda ya na maame no obepolutu akola na tia wo Emma suban aye de titi awade ase o mo tia wale ase kwa ye se ye ma e kire o mo kreti mo ne o papa no etu obeya ma na broso yesi abusu ya de asi Sompa Nkomo de Ebola damase samokoso atai